Buntag, wenno patay. Tinapalabas, nagrarambak mananda Solomon iti pasdag na. Gapo iti panangabak ni Michael iti laban na. Iti day tagundaway, insingasing ni Dante ti panaglibas da kada Michael. Impakaamu da pay kadag iti daduma ana asidag kadakwada. Ket kimmanunong da, ngagpapan kiniansot. Ngem saan da nagbaligi, gaputa da gwardya nakasipot kadakwada. Pinungo dagiti gwardya dagiti amin na nagpanggap a naglibas. Kabigatan na, dinamag ni Solomon, no asino ti dadaulo ti inaramid da. Itagagayem, adtuyin tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Asino? Idadaulo yo. Asino? Oh, ni Peryong tinangidaulo, Big Boss! Big Boss, kinugtaran nakbatan. Jak ni namnama nga uray si kaamsat. Kat ginandat mo tinaglibas. Oh, Big Boss, sana ka naglibas. Umpot niyan sa Big Boss! Isutin ang ilo ka titigay! Amok na isutin ang ilo ka titigay! Isuwa, dosahan niyo, Big Boss! Ha? Dosahan niyo amin nida! Awanan pain at tantual daw mo. Da kayo abalod asaan ang nakapungo. Da kayo timang dusa kadag ito'y nakapungo. Oin, Big Boss! Ingkay mangala iti pagmaluyo. Tamalwan nyo ida ang nakapungo. Ariglado, Big Boss! Tungmal, Big Boss! Anay ko. Nagsakit tinamalo. At tantual daw daw. Anay ko. Nagsakit talaga tinamalo. Michael, di ka mo't matagtagar eh. Di ka kadi makarik na iti ot-ot iti bagi. Nagsakit. Basol ko na ito'y. Basol ko. Tasyak tinangisingasing iti panaglibas tayo. Iso abasol ko. Agsao ka. Anyate kayat asawon ti amin. Si kakadi tinangida ulo iti panaglibas yo kuma. Wan, Big Boss. Iti anya arason. Gaputa masya na kun kadag iti balod, Big Boss. Nang runa unay ni Michael. Isula ka na yun ti may palpalaban. Kasanon numahabak. Amangan pa ikit dino paltugan nyo. Iya. Isuan na saya at langan nga aglibas da. Iti kasta. Mawaya-wayaan dan iti panangad adipan mo kadakwada. Nagturad ka anang kalaban kanya kansag. Kita ita tilaing mo. Da kayo a bodyguard ko. Big Boss. Irakad juda ito'y iti tenga ti ground. Manungkal, Big Boss! Ariglado, Big Boss. Saan? Ibatang da! Michael, kasano itan? Kaasiman ni Boss Ansot ang mairakad dita katingaan ti ground. Inaklon na kano nga iso ti dadaulo ti panaglibas tayo kuma. Ano niya? When Michael, kaasiman, makonsensyaak. Saan nyo nga irakad ni Boss Ansot? Awan basol na! Shakti rakad nyo! Tita, nairakad tayo ni Ansot. Ayawan mo, Ansot. Agin lalaing ka ngamin. Rokatan nyo ni Boss Ansot! Ayop kayo! Apay, kayat mo ba't ti mairakad? Ang mga no, kayat mo nga irakad na ka ba? Naglalastog kayo! Gaputada paltog nyo!
Kastagayam Ang mga nukayat mo tapal tugag tindapan mo. Tapno saan ka na magkapagda? Aglaban tayo ti mano-mano. Lastog. Kastagayam Sige. Paltugan akon. Tapno matay akon. Hayop ka. Tante! Ha? Sana ka natamaan. Awan sugat ko. Ipagarup mo no natamaan ka niya. Salbag ka. Gusto tayo tandante. Oh my God. Saan mo atutupan dagita pasurot ti Diablo? Ipagarup da siguro no makalibas da. Nagbidot da. Gapo taad da nakasipot kada kwada. Wen, Big Boss. Nasiputan ti gwardiya di tag ground. Iso nagtitinulungan min Ket gapo iti dayta akin na alibta kayo. Ikang kayo iti barato. Ay, barato, Big Boss. Ay, wow! Unggal may sakada kayo a bodyguard ko. Ikak iti barato. Iti kasta. Say-saya atan nyo pa iti trabaho yun. Boss Ansot. Kumusta ka mo tin anak karagad? Baybayan daklaang. Boss Ansat, nairobo ka matan. Sana bali, Michael. Saklat anti-madusa. Basta di kay madusa. Makonsensya ak, Boss Ansot. Siyap takin kapanunutan iti panaglibas tayo kuma. Sana balin. Saklat anti-agikaro. Boss Ansot. Kaasi kamet. Makmaktangan ka dita, Boss Ansat. Sanda ka panunutan. Day tabagiyo, ti panunutan yo. Anya nga ita, Ansot. Anya tilang langam ita. Di na kantsawan, peryong. Gaputa si katim muna anay rakad ditoy. Ayam sanitan. Gaputa sa anak ngamin nga agin lalaing akaskan ka. Gunggunam day ta. Kaasi ka dito yung may ingitan. Kat magtuto. Ag nga kalangan tapno makainom kay ti danom. Ngamin. Pulos adida kan tuik kan iti urayan niya taraon mo. Ngagpapan iti danom. Wan, amom day tangay baga peryong. Gaputa na padasam, saan ka di? Anya? Isuadikan kundi kantsaw. Gaputawan mo't lati amom. Day talamang padpadakas iti kaduam ti amom nga ramidan. Ket no di ka agbaliw, day tanto ti ipatay mo. Tony, naskan arumwara. Sa anak mo't laang ang makaid na no adda aklatan ni ti balay mo. Anya, addam tinangdanak amang sapol kini Michael. Oray pa hiya. Rosana, Oray ni nanang. Talaga sa pulak mat. Gaputag parparik na kanya kasi bibiyag. sige, kuyugan ka. Dua ta arumwar. Angam kasanon ti negosyo. Addatal kak ijay department store. Kat nasapa na pan ijay ni Layla. Tumulong pa ilang ijay. Tony, Iso akadwaan kalangan nga agsapol. Nasken amang panunod tayo iti pamuspusan. Tapno mabawik ti kwartak kini Don Solomon o Bing. Anya ti aramidem, amo? Karitek manen ni Solomon iti posta. Kat patayin nyo, ti tao na ang makalaban nyo. Una mo. Awagak ni Solomon, kat karitek manen iti posta. Day talaga yam, Don Tomas. Sige, awatak ti karit no. Isaganam ti dakkel apostam. Wen, dakdakkel itan ti posta. Agbalin a triple.
Sige. Awatek ti karit mo, Don Tomas. Nakarit ka ita, Senyor Solomon. Gapo ta menel ka. Anya, Awan lang arudan ka ba alam? Nakarit ka pa'y. Agam sige. Ibagam laeng no kaano manan ti kayat mo apalaban. kaya ko adwa talaeng kag pinusta. Awanan ti sabali arumaman. Areglado, Don Tomas. Saan ka pa mabalinita makilaban, Roldan? Kaputa eksklusibo at wala ang tagpinusta ita. Saan da ngumawat iti sa bali? Kasta ka di? Isu ate aramidan. Papigsaam ti bagim. Tahos tonto, intun lumaban ka. Sige. Sa nabali, Roldan, kanayonan asikati ilaban ko iti street fighting. Kasnayon ti ensayom. Sige, mangyalong. Laglagi pam ti kwarta nga abagan ta, Roldan. Dakkel agatad no bilang. Kat makapan kan tumet ten ija syudad, tapno sa pulam ti kapsat mo. Bosan Santa, adda inyig ko akanam. Mangan ka, nakaturog da aminan. Abangan no adda nakakita kan ka. Madaksan ka laeng. Saan? Sige, subuan ka, Boss Ansat. Nasken amangan ka. Agyaman Michael. Agawaan nyo. Ada nakaring agwardya. Tarasin nyo. Sige, Boss Ansat. Agnganga ka, tasubuan ka. Hoy! Ti gwardya. Sino tinagkunakan na kayo? Apakarin nyo ng sot? No sikat ti adda dito'y anakarakad. Kaba alam ka diti saan amangan kan uminom. May sakamat abalod no ararigan. Iso ang makaawat ka kuma. Bayam apakanan minibus ansot. No di ka agipulong ka ni Big Boss. Raumunda ka. Manong ang bodyguard. Anya? Ipalubos mo apakanan minibus ansot. Saan na mabalin? Ipulong kayo kini Big Boss. Pues, pumanaw ka nga rodan dito'y. Tawan mo't gaya maitulong mo. Agraraman. Anya? Karkaritin na kate! Nukas laaklakan ka iti panunot. Nalabit. May saak mat a bodyguard ni Big Boss. Ngam kabaalak day tangaramidan. Laglagi pam. Atalkan nak ni Big Boss iti pan nakilaban. Kat nukid dawak nga agbalinak a bodyguard na. Imposible adi nakpatgan. Ngamin, mas kwalipikado ak nga agbalin a bodyguard na. Anya? Iti ka nito nga agipulong ka. Urayom ti panang balas ko kan ka. Kat ipanamnamak ang matay ka. Saan aday tapaltog mo ti paglastog mo? Ta iti ka nito apaltugan na kami. Sigurado apaltugan na kamat ni Big Boss. Anya? Isa na mabalin ang naturturay ka nga mitisyak. Ipulong kayo to intong bigat. Pimanawan, Michael. Boss Ansat, nasken amangan ka. Tapno di ka agbising. Agipulong nga ta ti bodyguard kini Solomon. Anya ti mapasamak kada Dante kan Michael. Gagayem. Di uliwan na dinggan ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag. Wenno patay. Pinapalabas. Inawagan manen ni Don Tomas ni Solomon. Ket kinarit na manen daytoy iti pusta. Ngem tripliitan tigatad ti pustaan da. Nagkatawa laang ni Solomon. Ket inawat na ti karit ni Don Tomas. Iti rabii ang nakaturog amin abalod ken gwardya iti pasdak ni Solomon.
Ilibas kumaapakanan ni Michael ni Ansot. Ngam dimteng ti may sa bodyguard ni Solomon. Kinid daw ni Michael asaan kuman nga agipulong daytoy. Ngam kunana adumanon iti Big Boss daw. Nakaungat nga ron ni Michael ket kunana iti bodyguard. Asaan at ipaltog na ti paglastog na. Ita gagayem adtuin tituloy ti nobela tayo anapauluan. Yeah! Wenno patay! Saan aday tapaltog mo ti pagkarit mo? Taiti ka nito apaltugan na kami. Sigurado apaltugan na kami ni Big Boss. Saan ang mabalin ang naturturay ka nga maitisyak? Ipulong kanto inton bigat! Pimanawan, Michael. Boss Ansot, naskan amangan ka, tapno di ka agbisin. Agyaman ak, Michael. Dayta agalad mo, tinangbalbaliw kanyak. Gapukan ka. Jak kayaten ti agpakadakas pa'y. Isungayin kadang kumutan ti makipaglibas kada kayo. Ngam sayang, tasaan tayo ang nagbaligi. Boss Ansot, No si bibiyagak tupay. Kat maaddaan tayo iti sa bali agundaway ng aglibas. Aglibas tayo. Wen, Boss Ansot. Kasta teramidin tayo. sige, Boss Ansot. Subuan kan, tapno makapangan kamatan. Siglat. Jak pinagan ano ti impulong kanyak ti bodyguard ko nga inaramid mo. Hangam kayat ko nga ibagakan ka, nga ginsayo ka na imbag. Gapo tadamanen laban mo. Kaano? Iti mabiit. Sige. Kayat ko ang mga makamanan nalawag. Sige. Patgan ka. Gapo taawanan ti pagpilit. Naturay ka. Gapo ta jablo ka. Haniya. Ngam laglagi pang daytoy. Iti ka nito ang makarwarak dito impyerno apasdag mo. Subyan ka. Kat balsan ka. Haniya. Rok atam ni Boss Ansot iti pan nakairakad na. Ayop ka. Nalabas ka, Siglat. Bastos ka. Paltugan kan makitam. Nagpaadipan ka iti jablo. Si ka a bodyguard. Di mo laam mo. Aday tanto ti pakatayam. Sige. Panawan kayon ditoy. Gaputa amangan no jak makapagtepal. Kat anya pa'y ti maramid ko. Talaga bastos ka. Paltugan ka na Payam lang, bodyguard. Sige, Siglat. Agsanay ka na imbag. Kaskan ka ti talaga akayat ko alumabang. Nukas tangarod. Apay adi murok atan dagiti padak abalod. Tasaklaang mati kasapulam. Saan ka di? Anya. When mabutang ka. Taamangan no adda agipulong iti turay. Iti kastoy akina demonyom. Anya. Anya ti kunam. Apay. Di mo ammo. Asyak! Siyak ti turay dito'y bugalyon. Siyak ti Diyos! Naawatam. Sinong bata na? Nagtungkol sige sa boss ni Big Boss. Amo, Michael. Ibang bata na. Kunak no paltugan na kaitayan ni Big Boss. Ensayo ka na. Kas lari muartisara na itay iti pa nagkita. Lumaban. Di nak mabalin apatayan ni Big Boss. Ensayo ka magbasa. Gaputa kasapulan na.
Kansakbay apatayan nak. Nasken nga unaak. Ha? Maitured mo apatayin no bilang? Jak maiturad ti pumatay, Dante. Ngam no patayan nak ni Big Boss. Unaak. Michael? Ngam no mabalin. Jak kayat ang mapasamak na ita. Nukas ta nga rod. An nadam ti pa nagsungsungbat mo kinkwana. Gaputa amangan no mailawan. Ket paltugan na ka. Kas lang amin maditi pa nagsungbat mo kinkwana itay Michael. Agtantanang ka kuma. Mahay bladak iti dayjaya siglat. Ang bayak lang, Paltugag kumaitayan kat, Big Boss. bay amla ang bodyguard. Taddanto aldaw na kanyak. Bay-bayak pa'y lang ita. Saan na mabalin ti ugali na, Big Boss? Awan ti respeto na kan ka. Ala. Yung kagat mangalay ti arak, tao minumat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit ti ulok. Gapu iti dayjay asiglat. Wen, Big Boss. Michael, di ka kadipay makaturog? Saan pa'y? Kita ni Boss Ansot dita tinga ti ground. Kaasimat. Amang ano malamlamin latta dita. Taan niya tinamnamaem. Awan mo't ti mabalinta nga itid apag walas na. Tawan mo't ulis tayo dito eh. Karton latan ti ulis. Kun up tayo. Sige, ukar-karan tayo. Michael, ukar-karan dan ni Boss Ansot. Ita ansot. Aramidam ka di pa'y tinaramid mo, ha? Saanan, Big Boss? Nasayat. Agyaman ka, gapo ta di ka pinatay. Gapo, takasapulak pa'y lang ti serbisyon. Big Boss? Ngam! Daytoy titandaan naman sot. Iti ka nito nga umasidag kapay lang ken nisiglat. Talaga di kan mapakawan. Maawatam mat nga tan te kayat ko asawan. Wan, Big Boss. Sige. Panawan na kon dito'y opisina. Wan, Big Boss. Awatem daytoy nga abungot, siglat. Kuko daytoy ni Boss Ansot. Apay dayta. Imbaon nak ni Boss Ansot. Nga itid ko kano daytoy kan ka. Alaem kano, kat aramatem no laban mo. Tapno, imbag lamang sarapay ti sugat nga itdan ti kalaban kan ka. Pinangtaan kano ni Big Boss. Saan na kan amabalin niya sitgan. Iso papaitod na kan ka daytoy nga abungot. Tapno, malaglagip mo latta kano, dagiti bilbilin na. Anya? Tapno, malaglagip mo latta kano, dagiti balbalakad na kan ka. No kasta nga isuot mo dayta iti laban mo. Kasta ka di. Oh, adtoy, awatem. Kat isuot mo, no kasta nga dalaban mo. Agyaman ako na Sige. Tain na ko ni Jay kusina ti pasdak. Maturog ka matan. Tarabi na yan. Nasayaat no inawat na. Agyamanakan ka. Awanan yaman na. Naimbaglangan. Awan ti gwardya nakasipot kanyak. Nakaturog da sa aminan. Kaasimat day jeng haubing. Nanakam kan nasayaat a tao. Ngam addala ditoy apad-adipan. Uwan nga rod. Amin tayo ditoy. Kat pad-adipan. Naimbag ka da tayo diti kusina Ta saan tayo amaan ano ditoy? Kaputa ditoy la kusina tayan tayo. Ay,
Uwin gayam. Napayag ka akas tao ni Big Boss. Saan ka di? Wan. Iso ang nagdakas sa katao. Sobra. Ti kinadakas ko iti. Ngam uray dakasak. Awan pa'y pinatay ko a tao. Day di maskay ti talaga akay kayat na ti pumatay. Paltugan na latan ti tao. No di na kursunada ti tigtignay na. Kasta ka di. Ngam no ita. Talaga adya kon kayat ti agpakadakas. Kayat kon ti rumor dito'y pasdek. Tapno mga barwan anak. Michael, nasayahat mo tayo karkarandan ni Boss Ansot. Saan nakamot naman pala nga si Ganan? Dahil tatibilin ka nun ni Big Boss. Dahil ka nito nga si Gan na ka. Paltugan nan. Kat inik ka na ka iti abungot. Wandante. Kaya't nasawan. Sila lagi platakan niyak ni Boss Ansot. Michael, Pagyamanan ta. Gapo ta isak sakit na talata ni Boss Ansot. pudno dahi ta. Ala, oh my God. Tagwat-wat tamatan. Mangrugi man ang tinsayo. Sige Michael. Tayo agwardya iti. Manipot ita. Jak kayaten nga uminom kayo pa'y iti arak. Nalawag! Iti kanito ama ulit manan tinapasamak. Gapo iti panagliwayo. Da kayo ti agikaro. Kang Ronanda, no adda parambak. Jak kayat ngagbartek kayo. Iti kanito ngagbartek kayo. Biyagyo ti katukad na. Laglagipan nyo da ita. Nakasaganan ti kwarta nga ipustakken ka, Senyor Solomon. Dua nga attache case tinakay kargana. Sige lang, Don Tomas. Agur-urayan. Ibagam lang, no kaano ti kayat nung aldaw ti laban. Inton bigaten. Kasta. Sige, no day tati ko na. Intong bigaten. Bye. Kaslakay kayat man ti makipinnos ta kanya. Gapota nagsarono ti panangabak na iti adto a kwarta. Hangem, sana pale. Jak agsardan. Agiga iti jak mapasubli. Siglat! Inton bigatan ti laban mo. Anya? Iso nga isagana amunda ita. Di kag senaya kasta. Gaputa ikang kanto iti kwarta. Jak kasapulan ti kwartan. Kukuam lang. Ti waya-wayami abalod ti kasapulak. Ala, tatlusanan nga umatidog ti salita. Panawan kan ditoy nga aginsayo. Saya atin ti aginsayo! Michael, sika man ang tilaban na. Wan, Kasi kamot Michael. dakkel ti panagtalik na kanyak. Ngam sige. Aramidak ti amin akabalak. Tapno siyak manen ti mangabak. Iti kasta. Awan ti matay kada kayo akakadwak. Naimbag ka unay. Basta mo't idin ni Mang Pitong. Kaya't na nga isulatan ti mailaban.
Kaputa ka na yun ng abakan ti makalaban na. Wen. Gaputan no sa bali ti lumaban. Kat maabak. Sigurado apaltugan ni Big Boss. Isu akay kayat nalaangan nga isulatan ti lumablaban. Tapno awan ti matay kada tayo. Ngam sayang, Michael. Tapinaltugan ti kalaban. Wen nga rod. Nagsakripisyo dahi dimang pitong para kada tayo amin. Siglat! Aginanaka ka doon. Kuna ni Big Boss. Aginanakan. Tapno napigsakan to inton bigat para itilaban mo. Sige. Dito lang tibagak. Michael, yung kaginanan. Tayo tuloy mitagin sayo. Saan anas kan nga ginanaak? Sige. Ituloy ta ti agin sayo. Agis paring ta. Di ka ginana? Saan? Sige nga Rod. Agis paring tal. Talaga asubag day dya sidlat. Tadi na kaya't tiyagin na. Pues, bayan nyo lang. Naglastog nga Rod, Big Boss. Tapisag kumaitayan ka. Bayan nyo lang. Amin na kaya't nangaramidan, bayan nyo lang ta, ha? Mapanoy-no yan, Big Boss. Dinak isuro, bodyguard. Big Boss. Ala, ingka mga lay ti arak. Ken agpaluto ka ni ansot iti pulutan, ta uminuma. Wen, Big Boss. Michael, maturog kan. Laban mo yung bigat. Di ka agpuyat. Sa anak pa yung makaturog. Pampanunutak ti kabsat ko. Nasaya at kakabsat, Michael. Gapota oray ka sa no arigat mo dito ipasdek. Ti kabsat mo lahat ti panpanunutan. Dante. Ngamnas ka na maturog kan. Tapno di ka kakapsot inton bigat. Senyor Solomon, dua nga attache case tigam ko. Napno iti kwarta. Duamat nga atasi case tinakaparabaw dito'y lamisaan ko, Don Tomas. Nasaya at nagtungpal kay titulagan. Datalaeng tagpinusta ita, Senyor Solomon. Awanen ti sabalipay. Nasaya at mat. Ket, ipanamnamaken ka, Senyor Solomon. Kukwak itan dagiti kwartam. Di ka agsigsigurado, Don Tomas. Bueno, rumwar kamin diti opisinam. Tain kamin iti pwestume apagtugawan. Agkita tanto kalpasan ti laban, Senyor Solomon. Mangabak nga ta ni Don Tomas iti pustaan da kini Solomon. Gagayem. Di yuliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno Patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno Patay!